namaskar and namaste and welcome back to my channel. So nalitum kada oi phanta nili asap sawe video long stame na kilang dun eji phan tuning ri iglo. So pini nili ako nalitum phani di me sen recipe ako nili nalitum mathengno nang wan pithu iglo. So la copy recipe lo nalitum chining ma. So nalitum thumbnail long dam ben nalitum thek lo iko. So halo so recipe lo pini ga bonai jike pini ke buthunga oxi butung all recipe si nili pini nali tu matheng no nang wan pi so nili butung all koso sikitun ma la nili na thana chi share pon iji pia lo so butung all ke maduta cholo maduta tun lo sita hedi ni mina style nili koso sikabonai ma poso nili nali tumhan na chi share pon iko pia lo hedi so anu tin ta tun thek lo mon sita kitun thek the tum ta dolang mane matidi kitun thek the tum dolang plong te nili channel long da moi nili men pai big non nili channel amen hedi tai big non en kenali tum thek long po nali tum kapre recipe hedi na da nali tum thek long pon ikpo so non bang gelam ni je elo recipe bang le pang chik thek luna den te jo la hello botung o bang ke la en than elo la dang jon sini jon pon edu hedi aking lang thayo o aking hedi aking bong lo abo thung ji ben matidi la se okta la anvel lo so la dak ki dunia se an kini la dak subi lo la alu sipi dunji hote chitak te dat matidi alu achi chit apis kuri po la pias duita pidun po pokpok da duita ke la ke gun moris ke birik theni pidun po la hasunan so ke tok tang la baki so ni non gudei la haita hedi lep lab la la obang non ko side pikok na so ni alu bang hadi achi ji si di poing bem pet po penalu bang leptan lo non la harsun ki bang tedi leptak bag ko kele bang pa bisu ko he leptak ba la pen la non bobok ta ko lepre ko lo bobok ni la thini piji so la angbong ibang por ke wa cho popleni inke la tapena na apis kuri po embe pet ko la ta la non bang ke dirita ko phatu da ko thini an cha piji sunon ba ne ke rehi gas no da lo ben ke rehi bang solo ma jadi on la da chang thupi ko bolo sunon ba ke rehi solo la da harsun ke bang ko to bolo ta ben da harsun ke jog et te no ne la da paspuron pidon boklo do na ne asap ta jog paspuron hedi so la gote ta ko mix pa me bo penada ko ni bidun to birik amu kele tanga birik hedi duita ma kido la tata non jogon de populo penona ko da bidun to pone harson halso ke tok tang hedi la ta non bidun de po pela tespat kakni da ya buteta mix len po la sabat segring lo blong hedi par kini la ta khala bothong obang jokpo so la harsun ke harsun han so gute ta segring ma tidi la ta so ana okta utong okedi la ta so e gute ta la pen nei la ta athak pidun ji inti la pen thermit masala ke non pidun de helang edi la inti thermit pen pachi updes nang la te se masala ba ke pidun po so ne la gute ta mix pa me po anchor ke check po lapan arji dinglo e phipen ni lang thulo jo 5 minute bak dulo hedi ni la buthung ok ku hedi so non bak ni lang thula ekdom amena oga jang thuta hedi nang chol na som jo iku bar ji dinglo lo mati so like tha inti thermit arson han so jang thu gute la chi mix pamilo lapen ni la da hedi non amase la alu ta jogon de populo athe buthung ok men da prime hedi athan ji we lapen alu ta mena koi la se alu ta ni jogon de lo alu ke ni la anwe jo bidun so nila gute ta mix pa me po so la gute ok mix ta lo plong te akula cook thi check po 2-3 minute apharman hedi cook check po gas ame bangai pabi hoi besi ne bonai o puthor lang thu po khana bang
so non bang kini la dak pidun po bok ni amu thini kele bima tidi la so bok non jog don det populo akola ingui pame pom bok jo epen so la gute mix tang lab luplong te aku kup tu check ko ni la hedi malum so ko phan bok pa mena koi me tidi so malum so phit pe nehan bang lang thulo la dak ni non mosola jok populo so non ni mosola ki piduni ge lake beri gaduk color phantalo la pe soda so rig pe hedi so la samosa sinis beri gaduk pidun lo ke lake dhuniya adu la pe na ko pidun thoi jira adu la pe dak pidun jui chicken masala se pidun la hai chicken masala samosa sadha pidun so enke la gute ta mix tu pame po लागुते मसाला थाली मिक्स एप पेन के नीला दाग लांग दुंग फिटपो अलांग के नीला बहुत पी के दुन दे लो लिंग तिरंग के सो ला हान ऑफ लुंग चिता हेदी लान सी पिपो सो लान चलो लांग पी के आम तुम थेगला इलो के सो लानी गुते मिक्स पर में पम पर के कुप चेक को अलांग खेप थेतिक लो लानी कुपी के आंग बोंग लो मिंग दुन दे लो कुप चेक पॉन के so pamo pen kene gas ame bang ekdom pabi hek pen sikitun ma tidi so nona bang kene gas ame bang ekdom pathe ulo la penon ba ki yola itha hanta ekdom gas ame pathe ulo ma tidi enke car clock se pomatlo so ni dhakoni pu ep lang lo hedi akoni da kun moris ke tok tang togro gro hedi la non ki bidun lo so non bang ke hanta alang the boilo la penon dhakon bang kup ke lo la pu se lang pathe po hedi abisi kuplong e men thulam po ma tidi so non lo pu si alang pathe pa men po so non bang la ing no jona mi tumta la pura lang ke paulo सब ग्रेवी दो है ड्राई तो कपनाय कली में तिदी ग्रेवी सी कपनाय आलू पेन सो नीला दा धनिया आगो के बेटलो आमासी नि वो एक जो कासुसी पिदुलो सो कोसन मा कलर के लांग में दी लसन लो के चुमेता और नेक्स्ट टाइम के ड्राई से बनाई को सो नॉन बा के ग्रेवी से बनाई लो सो नाली थंडा चिशर पनी जी पियालो आलम बा के सो लस्सी नाली थंडा चिशर पनी लो कलर कोसन मा लदा के लांग में दी रियल दा लसन लो कलर के लांग में la penchuta chumisen no so hello everyone ante nali tum thek pon long iglo ke di buthunga ok kosan sikitun ma so non bang ke nili dry se mane dry se puthu hedi so non bang ke nili gravy se bonai alu pen mane abuthung ok bang kom ho yal hedi so mo next time bang ke jong si bonai long chit jong si cholong pulong te hedi hala ke dry se bonai po si mo hala ta nali thana chi share ponik po si non bang ke la gravy bonai sinali tum han apaklang ponik lo so mo ako next video le ako mo jitong thu iglo na ante